Degi subscriber cuma baki tegi baju kesan hayangan anak poster pot bimde bansu nomor ba ngigu kibriu ngidam nak jong jing tunamo tie tang balong ngide bansu thu roi jong jing bakla tie nak takada mentaka jamiat ngakwa panma mo nomor ba kumbala ong dagi kur simle mo ba deun panma po Silong Press Club tie nomor hakajing syah po YouTube channel panma tie mentang panma sangne Silong Press Club ti ngapan mak api kikur simli api kikur simyong namar bai kato kajing ong jonga simli kamut yang karen ngani simyong mo di bekar kamut ya bak di karya namar kade tangka jingle social experiment jonga mo namar ba kani kajuk menta bubun sin hi gibliu disim serius di social media mo imde kunsim serius namar bali ladar kade sisya simli ba kide karen tebalik terusin pada milik persiap pada ya kita mo kan kadi komedi kan mo dia Henry hak siang aku persiap kemudian nama apa atau video bahkan viral hak Facebook ru kamdi pak ke bangale mana nama katu kadi tang kajing kadi bala dap edit kibri nama ka reality kadi be hak YouTube sonjona kabondon music kabondon era dia ngaskuang persiap ngata ti nga kamen try ba kikur simli ba kikur simyong kinom snow kata nomor ba kadon kejing baka no akram khana abde ba bakla adu bandale kinunu kamsni nomor ban tren yi ngidon ko hak ban tren tambalong nginde dia long ban mention ini no ti nga bakla khindia tang halot jung kajing mention ya ka kurs simli dan ke kurs simyong mo ti tangkin kentem ko Syam ai video cuma nak kuat support lah, kali kesin menengkong mentaba ngapoy ini apa press conference mo, nomor kidon kita mo, di mentas ke jami ya, nganong ini bang aku ban percaya